Tumayo tayong lahat. Manalangin tayo as we come now to the main important part of our service this afternoon for the preaching of God's Word. Amen? You just don't know how the Word of God has become the source of strength for our lives even through this time of pandemic. Agpaisudya ko na ti Biblia, men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kaya dayaw ti Apo kakabsat, ta saan nga may ibus iti sa una nga may panayag kada tayo, kararag tayo, Apo Dios. Itad mo man ti ingel iti adipon mo, nga mangikasaba Apo ti saom. Agsao ka ti puso mi Apo, sapay ta deti nga message, confirmation iti puso mi Lord. No anyaman, di gito yung banag, nga magaganmi Apo, makonfirmar pa'y lalo, umunag, ma-establish, ti pamati may kengka. Ma-establish Apo, di gijay, commitments mi nga inaramid mi nga para ken ka Apo. Kaputa, di gito'y kat bendisyonam. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. The message of the Lord for this afternoon, kada tayo amin, nga kakabsat iti Apo, diti sanctuary ti Bacarra, Lawag, Pasukin, Claveria, kada kayo amin nakakabsat yan ta Zoom kan live stream. I'd like to share with you this afternoon the powerful blessings to every Christian. Powerful blessings. Okay? The powerful blessings to every Christian. What a blessing. Dito pala title na kakabsat. Umanayon. Mabalintay ti agawi din. Ngamhaan. No powerful ko na tayo kakabsat, it comes from the word, Greek word dunamis. It means intensity. Kalang dito dynamite kakabsat. The intensity. It makes a difference. It has the ability to control or to influence. It has the ability to change. The ability, mga kapatid, the strength, powerful blessings. Blessings means favor and grace of God to every Christian. We are not worthy. Ante nga may ikari, kakabsat. Ngem iti Apo, itden na kada tayo. Dagitoy nga pamendisyon. Gaputa datayo ket anak na. Powerful blessings to every child of God. Are we a child of God today? Amen? Lahat nga po ng mga anak ng Diyos, sumigaw ng amen? While these blessings come with a condition. It's like, if, aramidin tayo dating abanag, if, adda kada tayo dating abanag, then we will experience this favor and blessing of the Lord. So, i-share ko kada kayo kakabsat ti innem nga blessings. Kas naman dete devotion ite bigat sa dayjayang kakabsat. May panggap ka dayjay runner. Is it this morning or yesterday? Was it this morning? Ha? May panggap dayjay athlete ko nakid Oo, ket dapat Hall of Famer ko maisuna. Ngem, after showing his skills, after many winnings, hindi siya nagiging Hall of Famer. Ket it seems naging distraction sa kanya yon. Nakalimutan niya yung napakadaming success niya na dahil lang sa iisa na hindi niya nakamtan o wala sa kanya. And oftentimes, what discourage us are not the blessings that the Lord has already given, but we are focusing on the things that we do not have. No kumadakastoy, no kumakastoy-kastoy. Iso nga nagpintas nga comfort, DJ devotion ite bigat kakabsat. And there was a prayer that I put there, pero doon ako nag-post sa aking official page, mga kapatid, tungkol dito sa devotion na ito kaninang umaga. Father, help me to focus my attention on the many ways that you have been generous toward me.
Tikitak kumaapo kat dagiti ways mo nga ng bendisyon kanyak. Rather than being preoccupied, kadagiti banag nga awan kanyak. So, this afternoon, let us be occupied with the blessings of every child of God. Number one, kakabsat, is it not that we have been blessed with salvation? The blessing of salvation. Hantay liplipatan, kakabsat, nga laglagipan, nga aduman dagiti banag nga awan kadatayo, iti daytoy nga biag. Ngem adda kadatayon, jay kadaklan nga sagot ti Diyos. Isu dayti biag nga agnanayon. Adu dagiti rason nga mangted kadatayo iti ragsak. But the greatest reason for every believer to rejoice is because his name is written in the book of life in heaven. Adanagan tayo di langit. Luke chapter 10 verse 20, the disciples returning from their ministry to the Lord, impadamag da kat kunada, Lord, grabe, uray digiti amin nga uleg kada evil spirit, nagsubmit kada kami. But Jesus said, notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you. Ngagpasakop dagiti spirit kada kayo, but rejoice because your names are written in heaven. What a comfort. The blessing of salvation. Perhaps iti dayti nga malem, you are watching and you don't know that you are saved. Numatay ka hamo sigurado nga iti langit iti papanam. The Lord wants you to know He has a great plan for you, wonderful plan, and that is to give you eternal life, assurance and hope of salvation. You need to know that because of sin, man was separated from God. Naisina ti tao iti Diyos, relasyon tayo kini Apo Diyos, napugsat gapo iti basol. Kat ti tao, padpadasan na nga isilpo, dahi nga napugsat nga relasyon iti Diyos. Babaan iti panagaramid ti naimbag. Babaan ti panagtungpal ti bilin. Babaan iti panagrelihiyon. Babaan kadagiti da dumapay nga tradisyon. Amoy no apay nga kasta iti automatic response ti tao kadayjay nga sitwasyon. Because our society requires something for us to be accepted or admitted in any job. Hanggang makastrip trabaho no awan isubmit mo nga requirement eh. Masapol nga dayre submit mo nga requirement mo, credentials mo, hanggang maka-abroad no awan passport mo, no awan iti visa no US papanam, no Japan, no Korea, no Australia. So it seems that our society has established a system that for you to be accepted, for you to be admitted, you need to meet some requirement. We have put that template in the same way about heaven. People thought nga dayti i-meet na nga requirement tapnon isuna ket makapan ije langit. Ngem ti saludsod adda kadi tao nga makamit iti requirement. There is none righteous, no not one, the Bible says. For all have sinned and come short of the glory of God. But the good news is this, ni Apo Jesus nga anak ti Dios, tinudngan iti Dios Ama ket imay because He is able to meet the requirement, the only sufficient sacrifice and offering for the sins of men. Nga idi ni Apo Jesus na ilansay di krus na tay, ket nagsayasay ti daranan na iparukpok, na itabon ken nagungar, immanay dayjay kakabsat nga mangmeet, dayjay kasapulan nga requirement, tapno ti tao maisilpo ti Dios ket madan ti biag nagnanayon. If you are listening this afternoon, ket umapay ken ka deta nga realization, kasapulan nga rod nga awatem ni Apo Jesus, nga kas manubot ken mangisalakan mo, tapnon maadaan ka, deti kasayatan, kadaklan, ken kapintasan nga sagot ti Dios, pamendisyon, salvation of your soul, biag nga agnanayon. Oh, kita nyo kabsat, kasjay iti ag soul winning. Nakasimsimple, awan pa'y 3 minutes nalpasan. Amen? One. Iso nga mabalin yung nga review undi jay, kat alahaan nyo gijay punto, mabalin nga isuntumot iti ibalik kasyo tuno ag soul winning kayo. Ngam napintas di jay inusar ko nga ilustrasyon, isn't it? Kasi maawatan ti tao at agpaiso.
Mapang ka agenrol ta eskwela, tapno ma-admit ka, ag-submit ka at requirement. Sumrek ka ti trabaho, tapno ma-admit ka, aday ti submit mo nga requirement. O mapang ka ag-abroad, aday submit mo nga requirement. So, di nga sistema, dati panunod ti tao, and we thought the same mo ti langit. The answer is, agpaiso, the requirement ti mapan di langit, ngamhan na mamit ti tao. Gapoy ti DJ imay ni Kristo, tapno iso ti mangmit di requirement. Kat idi ko na it is finished, kahit nangasawan, kalati arig na isubmitin amin na requirement. Agtalag ka lang kinkwa na awata makas mangisalakan kim manubot mo, madaan ka itibiyag nga agnanayon. The blessing of salvation. Oh, kakabsat. Nagsaya at nga maulit-ulit. Nga mga gantayo. Amom no, may kasabati kas jacket kalati kayat mo man ti masaybo na ya. Karna kayat mo man na naawatan ti apo, naman pa inawat mon. Ngem gaputa nagsamit ti mensahe ti Ebanghelyo. Amen? The blessing of salvation. May kadwa nga blessing iti anak ti Apo, iti anak ti Diyos sa anla nga panakaisalakan, nga mamuyo kakabsat, nakapimpintas deto ikat hantay nga misan. The blessing of a life founded on God's Word. The blessing of a life founded on God's Word. No founded ko na tayo kakabsat, ti pundasyon na sa o iti Apo. Okay? Kaya't nga sa wen, deto ikat life of obedience. Kalang dua dito yung kakabsat. Learning, following. Ibagate mo, DJ, 2 words. As a child of God, you need to learn the Word of God. Adalam ti sa utiapo. And then what? Follow the Word of God. I-apply mo, i-biyag mo. And you know what happens? Psalms chapter 1, verses 1 to 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Deta kakabsat, tandaanan nyo akanayon. Nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Kadigito yung nga tiyempo, permi nga deta, verse 1 kakabsat kat makitam amin yan ta internet deta ita. Makitam amin yan ta Facebook, yan ta social media. Iso nga, if you have more time ngagpaiso, kat iso lang kakabsat, tikas la mangted king ka iti biyag mo, akat maperdi ka. But his delight, verse 2, is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Datayo nga naganak, masapol nga inspire ka niya, encourage tayo, digit anak tayo, nga daytoy sa utiyapo kakabsat, iti dapat, nga pagadalan da iti panagbiag. Yes, you may use your gadget because of your schooling kakabsat, but masapol nga di biyag mo, siguraduem that you are founded on the Word of God. And then the Bible says in verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Binuin mo, para ka daw isang kahoy, itinanim, malapit sa karayan. Hanga ti point na kat, may yanod ka kakabsat. Ngem adati, unlimited source of water mo. That bringeth forth his fruit in his season. Panghawakan mo yan. Kunam apo, agtultulnugak iti saom. Committedak, ngagbiag, nga nagtulnog iti saom apo. I know I have the fullness, I will experience the fullness of my season. Darating din sa akin, Lord, the fullness of my season. Bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Uray umay ti pandemic kakabsat, makitam, ti favor ti apo ti biyag na. Ti kinalukay, ti pamendisyon ti Apo kengkwana. Because his life is founded on the Word of God. Deta ko makakabsat, iti panunutom ko na muna paiso. Yan. At numarik na nga apay kas na nairot. Maybe dito nga mesa nga area kakabsat, ti kurang iti biyag tayo. And whatsoever he doeth shall prosper. DJ story na po tayo so Kristo about DJ dua nga builder, the wise builder and the foolish builder. Okay? Ket kunana DJ foolish builder built his house upon the sand. DJ wise builder built his house upon the rock. Imay ti bagyo, imay ti layos. Hanga nadadael di balay kakabsat, DJ wise men, ibig sabihin, iso kakabsat iti nagbalegi ti kamaudyanan na. At the end, iso ti nagbalegi. Maybe they built the same house, the same pattern, the same materials, but on a different foundation. Kat as a Christian, kakabsat, do not miss the blessings of the Word of God in your life.
The blessings of a life founded on God's Word. Number 3, may ikatlo kakabsat nga powerful blessings of every child of God. The blessings of giving. The blessings of giving. Amen. Acts chapter 20, verse number 35. Acts 20. I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord, how He said, it is more blessed to give than to receive. Sino kanu tinagasgasat? Ngam anati kayat tayo? Hello? Sino kanu tinagasgasat? Ngem by nature, anat kayat tayo? Iso nga kasapulan nga masursurom itimangted. Kasi tinature tayo, umawat. We want to receive. We want to receive. But we must learn to give. And you know, surprisingly, the blessing is not the receiving. The blessing is not when you're on the receiving end. The blessing is when you are on the giving end. Apay kakabsat, nga ti blessing kat DJ mangted. Well, han na makaited, no awan inawat na. Right? How can you give something you do not have? So if you are a giver, you are already blessed. And it is a blessing that you can give. So it is more blessed to give than to receive. Kaditi dayti nga gundaway kakabsat, as a child of God, numampay kastoy nga krisis, alaam dayti nga challenge itiyapukot ko nam, Lord God, especially kada kayo nga young, aspiring, potential career people, as you enter into your field, you must realize nga ikan nakatiapo ti resources not only for yourself. You are not just on the receiving end. But the Lord's mind and plan for you is to be on the giving end. Because that is where the real blessing is. Tipudno nga blessing is not on the receiving end. But it is on the giving end. No receiving end ko nam, sika lang tayo umawawat. No giving end ko nam, sikan daytay mangmangted. So nagasgasat tay mangted ngam daytay umawat. On the other hand, nakapimpintas digiti kariti apo kakabsat, the promises of God, when we exercise our faith and express our love through our generosity. Numampay hangay so daytoy kakabsat itinamnamaan tayo. Taumanay kada tayon, nga ammo tayo nga ti Apo, na ay ayo tayo kung naparagsak tayo through our giving. But it is wonderful to know that God will not forget your works and labor of love. God considers it a good work. And God gives consolation. Kalang incentive ba? Kasi incentive, kung nakata, DJ kadaklan nga blessing kat into dun ti Apo, which is our salvation. You know? Ket kunana dito 2 Corinthians chapter 9 verse number 8. And God is able to make all grace abound toward you. Agasam deta kakabsat. Now, let me just go to verse 6 muna. Tignan yung maigi to ha. Verse number 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Timangted nga iniimot, umawat met nga si imot, God said. Kat kuna ti Apo, iti agmula nga nawadwad, agapit nga nawadwad. Hamu maawatan amin dayta nga ba nagkakabsat, ngem no kuna ti Apo, apay kumahan na pumudno. That is the harvest of the cheerful giver. Cheerful giving is like sowing. There will be a harvest. Verse number 7. Verse number 7. Every man, according as he purposeth in his heart. Moyo kabsat, Pastor June and I, personally from each other, independent from each other, we were reviewing all the first fruit commitments made last Sunday.
Kung kunak yun unong kugut, paunay dito nga commitment, dito nga kabsat. Mas daaw, personally, mas daaw nagkakabsat. Yeah. Paunay yan, digiti nga commitments. But you know, you have purpose that in your heart. So let him give, not grudgingly. Han nga na dagsen, diriknam nga ng ted. Nor of necessity, napilitan. For God loveth a cheerful giver. Dito'y muna, the harvest of the cheerful giver. Dito'y, the heart of the cheerful giver. Jay puso, day naragsak nga mangted. Ti puso nakakabsat, hanga na dagsen, hanga na pilitan, haan nga guilt-driven. No guilt-driven ko na, medyo na guilty iso nga ng tudon kasi narik na guilty. But cheerful giver. And then in verse number 8, God is able to make all grace abound toward you. That ye always, tena song, deta always kakabsat kat, kuna ka diti apo kat, you will abound, except in pandemic, kuna ka diti apo. Ha? No di kat uray pandemic, you will abound. Muyo kabsat, dito kat saan nga panangi dayaw nga dakes, ngam panangi praise iti apo, iti parabor na. Ito i-share ko kini Pastor Freddy De Vega, nagiti project tayo di Claveria, dito project tayo dito building tayo kakabsat. Kat kung kuna na kanyak, grabe, pandemic, pero ganyan ang gawa ng Panginoon sa inyo. That's a miracle kung kuna na, mas daaw kakabsat. Why? Because that's what God said. Always having all sufficiency. Kung natiapo, anak ko, I will make sure na hanggang kurang. That's what God is saying there. That ye may abound to every good work. That is the hope of the cheerful giver. No cheerful giver ka, deta ti hope mo kakabsat, ti apo ko nam Lord. You will, yan, very good. O, kopyahan yung kakabsat. The harvest of the cheerful giver. The heart of the cheerful giver. The hope of the cheerful giver. Kakabsat, digidya nga commitments tayo, nga ini-express tayo iti apo kakabsat. What a blessing. Kada kayo kakabsat, nga buy-buya iti Facebook Live. Kan kastamat iti Zoom. Deta ti mensahe iti apo kada kayo kakabsat. If you have committed, if you have given for the ministry, to the work of the Lord, the Bible says, you have a harvest. God said, He looks at your heart. And God says, you have a hope because you're a cheerful giver. The hope of the cheerful giver. In the Old Testament ko na ti apo ti Israel, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, I will open the windows of heaven and pour you out blessing that there shall not be room enough to receive it. Praise God. Nagsaya atin kakabsat, the blessings of giving. Gasam, digiti testimonyo, digiti kakabsat. Oh. We will have more testimonies. The Lord will provide. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Praise God for that. May kapat, number 4. The powerful blessings of every child of God. Salvation, life founded on God's Word, the blessings of giving. Fourthly, the blessings of trials. The blessings of trials. Amuyo kabsat, kunana di Philippians, let me put this, nga pang-intro ka deti number 4. Kunana ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Amuyo no apay kakabsat, we can rejoice in trials because we know God has a purpose, a sovereign, at the purpose ni Apo kadagiti trials tayo kakabsat. Remember that woman nga agpukpukaw kat kunana, oh, these are servants of God, servants of God. Rinibuke ni Paul. Awang mutin di ba pang gumatang kakabsat. Kadijay lako na broke, inpulong na, to authority, tiniliw da ni Apostol Pablo kini Silas, put him into prison. But Paul was rejoicing in the Lord because that night, he was singing praises to God.
Why? Because Paul believed in his heart. At dayti purpose ti Apo, dayti pa nakaibalod mi. So he was singing to the Lord. Kat kadayjay kakabsat nga rabi naging ginid. The foundation of the prison doors were shaken. Nalukatan. And then the jailer wanted to kill himself. Gaputa, di kita itauhan natin muna, nakarwardan kakabsat, nakalusotdan. But Paul said, no, don't harm yourself. And the man said, what must I do to be saved? Dinamag na nga sigod kasi amuna nga mga kasaba dayjay nga nakabalod nga ni Apostol Pablo. Anat aramidak tap no may salakanak. And Paul said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. And that night, he and his whole family got saved and were baptized. May isa nga nagbalin nga imuna nga pillars iti Church of Philippi. European soil. Naging blessing dayjay pa nakaibalod ni Apostol Pablo. Katkas Kristiyano kakabsat, hantay ko mamadanagan, ken mabuteng, nga lumasat, uno sumango, kadagiti na duma-duma, ken nagkaado, nga panubok iti dayti nga biyag. Amen? Why? Because in James chapter 1, verses 1 to 3, the Bible says, verse number 2, Brethren, verse number 2, count it all joy when ye fall into diverse temptation. 3, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. May blessing pala sa trial. We are not entering into trial hopeless and helpless. We are entering into trial with the God's purpose on it. At the purpose ti Apo kakabsat. Kada tayo nga nabaybayagan, iti pa nagserbi ti Apo. Natunnob tayon iti dayta nga banag. Ammo tayo nga urian niya't sumangbay. Masapol nga mapasaan tayo because ammo tayo nga tiyapo at the purpose na and there is a blessing for every trial. So what are you going through right now? Ana deta pagdadaanan iti dayti nga gundaway. Agkararag kagat ko nam Apo tulungan nak nga makitak ti purpose mo kadeti nga panubok ko ita. Tapnon isut mangted iti namnama kanya, tibker kanya ken rason nga agpatpatuloy. The reason to press forward. Oh, amen? No matter what you're going through, you come to the Lord and pray because God has a purpose for your trial. Number 5, powerful blessing of every child of God, the blessings of prayer. Amen? Oh, what are the blessings of prayer? Jeremiah 33:3, call unto me, kunatiya po, I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Maybe some of you are wondering, Lord, really? You're going to do that to me? Gagawin mo yan, Panginoon? Sasagutin mo ako? Katipakitam to kanyak, dagiti dadakil nga bambanag. Nga hangkupay, nakitkita, uno na pampanunot, di ko naisip na ganon, pero ganon ang gagawin mo. Lord, are you going to do that? The Lord is faithful to keep His promise. Prayer. Amen? Ask, and it shall be given unto you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Ask that your joy may be full. Oh. So nga kakabsat, agawid tayo itang alawas, kat dumawat tayo ti Apo. Sakbay nga dumawat ka ti Apo, agpanunot ka nga mga miris, anakat ti dapat dawatek ti Apo itang alawas. Malaksit Apo nga kasapulak ti salunat kirid pigsa, given deta Apo. Kadigiti agdama nga sangsangwek, anapay ti dapat nga dawatek ka. You know, deti preaching ta ita nga nagmalem kakabsat. Kaya ti Apo nga maamuam, nga deti preaching ta nga nagmalem, pagbalinam nga kararag ti pusob. Deti mensahe itay bigat, press forward, pagbalinam nga kararag ita nga lawas. Deti mensahe ita nga malem, pagbalinam nga kararag tabiyag mo, Apo ko nam, te message itay nga inburay ni Pastor ti giving. Apo, tulungan nak, tababaan ti parabor, mamafulfill ko ti commitment ko, kat ti prayer ko, Apo, kaputa ko nam. I will show the great and mighty things which thou knowest not. Alaman na po,
Padasan ka man, Apo. Ti commitment ko kat 10,000, halimbawa lang. Kitaag, Apo, kayam nga exceedant ta 10,000. Is it not? Do you believe that God can exceed the commitment that you have signed? Kaya ti Apo kakabsat. Handa lang nga kaya nga i-provide the commitment mo, kaya na pa yung exceedant. That's what Jeremiah 33:3 says. God is able to do exceeding abundantly above all that ye ask or think. Dikitikot biblical truths about prayer kakabsat. Ngem as a Christian, anyan kakabsat nga pukaw mo, panakaikapis mo, nuhan ka nga managkarkararag. Kala DJ save, natay, napandiy langit kakabsat. Why? Kaya Rogelio Aguinaldo't nagan na. Okay? Kat sinabutan kakabsat di anghel, kalpasan nga nakastrut di gate. Kat kuna di anghel, ipasyar ka pelang dito yung langit, Rogelio. Pasyar na kakabsat sa di langit. Impakita na di chamber nga pagpraktisan, di gito yung angels nga kanta. Pakita na kakabsat, di ayan, di gito yung musicians, pakita na nakatado, amin nga walls and everything, you know. Di ko ang kuna na, it's time to go to your mansion. Di mapan di mansion ng kakabsat, nakanagan, Rogelio Aguinaldo. Grabe, pambihira. Linukatan na kakabsat, diri daw, nakita na ka nakatado ti LBC, kada JNT, kada Siapi, kada joke lang. Nakatado kakabsat nga, kasla pakete, package-like objects named after him. Kat kuna na nga kasta, una yung kuna na, nakarigrigat iti biyag ko idedag, ijerabaw iti daga. Apay nga hanyo impatulod, di gitoy, nga pakete, kuna na ka DJ Angel. Kat kuna DJ Anghel kuna na, di kamot ngamin nagkid daw, Rogelio, di kamot dimawat. Di kamot ngamin nga nagkararag. Ask, and it shall be given you. Ask, and it shall be given you. Amom, uray deta lang kakabsat, ti mayawid mo nga challenge ti puso mita. No, dadadigiti kas lang makitam nga challenge ti biyag mo, hardship, difficulty, ikararag mo kat kunam, Apo, masulbar ko madetoy. Apo, tulungan na ka dito nga banag. Apo, ask the blessings of prayer. Powerful blessings of prayer. Number 6, last but not the least, the powerful blessings of every Christian, the blessings of faithfulness. The blessings of faithfulness. Ti panag-faithful tayo ti Apo kakabsat, ada bendisyon na. Okay? Proverbs chapter 28, verse number 20. A faithful man, read it, a faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Look at the first part. A faithful man shall abound with blessings. Na kayo nga kakabsat ti Apo di daklaberya, deta blessing yu ta, amok nga bunga ti panag-faithful yu iti Apo. Last year, pa-pray request da, Pastor, adda iti property. Karkararag kami. Consult mi gini Pastor June. Madi. Kunana, madi. Hana matuloy. Tunukwan, may muna ni Pastor Dennis. Pastor, adaman for sale dito yan. Madi. Madi ti papeles. No nga papeles ti madi. Jay shape, jay daga ti madi. No nga location na iti madi. Kat, siguro kung kuna ni Pastor Dennis, kat, jak sa agibagbaga kang pastorum, puro madi. Namahaan kakabsat, hananaawanan tinamnama, nagkarkararag na si prayer. Kat uray, manong atawundan kakabsat, kadeta nga kapilya, we started renting that church, that place for 1,000 pesos a month. Ita, ti pagrenrentatay, di tama no? Is I think 2,500. Tama ba ako? 2,500. Mano? Ay, nag 4,000 gaya mo, yung kakabsat. Kita nyo? It increased through the years. But we started with 1,000 a month. Isot pinirman. Nakitak, di muna nga nagpirman, idi kakabsat. 1,000 pesos a month. Now, 4,000 pesos a month. Many years, nandiyan lang sila. Pero daragsak da nga agserbi di Apo. Daragsak da nga agawis kada kiti tataw. Daragsak da nga mga ramid iti trabaho nga inted ti Apo kadakwada.
kada kayo kakabsat. Kat ita, kararagda. O, hindi kuwan, dito February. Okay, January, kuna ni Pastor Dennis, Pastor, adda iti for sale nga lote dito. Kat imbaga kini Pastor John. Medyo hanapela prepare, di puso tayo kakabsat nga kasla ko ta, ti pampanunutan tayo ngamin, pangalantay ti panggatang nga rod. Di iti dakil nga challenge ijay. Kat no nagatang mo, ay kasano ka makabuild ti building. Siyempre, dalote, maumot building mo. So, kasama na amin DJ dapat. Kumbaga, tingamin prayer tayo kat package. Hanlang kung mga lote, dapat building na. Di ba? Numampay tilang daw-dawatan tayo, lote. Ngam God is able to do exceeding abundantly nga ron. Kasla miracle man tilawag, dito pasamak ti klaberya nga, paiso na ya. Lote lat daw-dawatan tayo talawag, idigat nang tudti apo, saan lang nga property, dapat balay ng kakabsat. Package. The blessing of prayer. Kastaman dito itan. Idi ko ang kakabsat, aglagaw digito yung members. Ag-text na magkanyakon. Pastor, manuka di iti kasapulan, ag-sakripisyo kam amin, numanot kurang nat panggatang di lote, kung kunadang kakabsat. Kat pangalandang at agpay sumot digiti kakabsat. No kasanumot iti sitwasyon nga kasagana dang ag-sakripisyo, uray kasano. So, di ko ang kakabsat, agsarsarita kam kini Pastor John, we were praying. Nadagsen diriknak kunak, no siyak detang kat desisyon kat kwa alaan tayong kunak. Hindi ko ang kuna ni Pastor John, pampano kabaybayag. Tawagan tayo. Nakisarita kakabsat ka DJ lakay nga makin property, makin bagi di lote. Idi nagkinaayatan dat tawar kakabsat. Apo, kas na nakarukat nga kaldingan kakabsat. Hammo maigaw gawi din kakabsat ni Pastor John. Talaga nga aldaw kan rabi Pastor Dennis, Landino, Attorney, talaga nga kuwang kakabsat, aldaw rabi, hammo maigaw gawi din. Talaga nga mayatirubwat ng kakabsat. Naging gana nga by the grace of God, the Lord gave to us the property. Kundi kabaybayad pela di property kakabsat at damanan para iti building project. Wow. Nagsaya atin kakabsat. Amen. You see? Katne, so nga da kayo nga kakabsat ti Apo di Claveria, continue to be faithful to the Lord. Apuraan nyo't ag soul winning. Apuraan nyo't agawis. Ag disciple. Kakabsat, habang mapatakder deta kapilya. Kasi, detantut kabarwanan nga kapilya deta Claveria, palpalubos iti Apo. May isa nga kapintasan to nga kapilya deta Cagayan, palubos iti Apo. Hangkan tumabain nga mangawis kini President Duterte. Di ba? Maawis yun to aming nga kabagyan nyo. May kayon. Di ba kakabsat? Iso nga, the blessings of faithfulness. What a blessing, kakabsat. Just be faithful to the Lord. Hindi po ito paramihan, kundi patapatan. Just be faithful to God. Just be faithful to the Lord. Aramidem di kaya ti Apo, no anjat impakumit ti Apo kada tayo, aramidem tayo, kakabsat nga napudno, the blessings of faithfulness. After all, after we finish this life, and finally we will face our Lord. Amen. Kunanto ti Apo kada tayo, well done thou good and faithful servant. So in the midst of your trials, in the midst, ti bautan dagiti parikot, problema, ti bautan dagiti ado nga karit, itinaldaw-aldaw nga panagbiag. Hantay nga paapektaran, kakabsat, agtultuloy tayo nga napudno iti Apo. Ket ti Apo, saan nga naimot nga mangited ti balaygi kada tayo. Saan na nga ipaidam nga idden ti balaygi ti biag iti tunggal maysa kada tayo. The powerful blessings of every Christian. All of God's people say? Amen. Amen. Tumakdir tayo kakabsat. Let us pray. Father in heaven, thank you. Kada iti mensahe, Apo, itang agundaway. The powerful blessings of every Christian. Kat Apo, awan man ti adu kada kami, agyaman kami no itdem, ngem ti kadaklan Apo, nga blessing nga ibilang mi, ti panangisalakan mo kada kami. Agyaman kami Apo, dayti nga biag, han kaming agkunel-kunel, ta dayti saom, Apo, nga isut mangiturong, mangidirek iti panagbiag mi. No surutan mi Apo, you will bless us. Thank you Apo for the privilege to give.
ket ti parabor mo na buslon, bendisyonan na kami, Apo. Lord, bendisyonam dagiti kakabsat. All of us, Lord, this week, ikan na kami man ang titibker nga mangsango, kadagiti responsibilidad, kadagiti challenge, Apo. Tulungan na kami nga at the discipline iti biyag mi, Apo, from day to day. Tapnon maayo daga, babaan, Apo, iti panag-faithful mi. Kuam ti gloria ken dayaw. In Christ's name we pray. Amen.